Utalo munene wa enenthi niweyumilya kyathini kya kumumaasya Benson Mutuku Kwa isyitwa ya wathi ya Mwaani Boys band kyathi kila kyatwaiiw'a sukuluni wa musingi wa Kwa Mumo Wodini ya Kithumula kwa Mutonga Kitui Uthaloni wa sua andu ma musi wake nimeumweta ata ngumba na mwana unai kithito vala namo Aini na Atangaasi mamukathi ya mututia kwa kwithiwa mundu wa muo na ukwenda Aini methiwe na ngwatanio livoti yake Talo. Maana ma enenthi nimeyumilya kyathini kya kumumaasya Benson Mutuku na ula ni mwini wa mbathi cia benga na wesikanie muno ta Wasi Wasi wa ikundi ya Mwaani Boys band kyathi kila kyatwa sukuluni wa musingi wa Kwa Mumo Wodini ya Kithumula kwa Mutonga Kitui Uthaloni wa sua andu ma musi wa mututia ni mamweta tonai mundu wa kwikwatwa na unaina kithito maunduni ma umanzi anayo mundu nizo kutume nyene va umonde nimusindikize anaye na mutambo kama mzee wewe kaleta nakwa tane mwana nona nzubu yanye ona kemkino nakwata ona umuleme iye ina moza iye pengwa tukumona azia ina kutatebe tawo kuya aje nena ke iye kile tuko utekutembea tangu tabia enda nesa kama songeje tuwatina nokelete kyathi kina kila kivikitwe ni Aini kumelembetani ya ukamba na Atangaasi misese si ukamba ni maweta kana mututia nethitwa mwikalo musio vala Aini maweta ni manathethanite ya mututia kwisilanzia si kivuthukanyo makoma na maunduni ma wini na ingi ni maile kuosa ngelekanyo yake wano kumaya mwe hata zao hata hivi tunda hii hapa kwa ikambu yale hivi na mimi na mwendie hata sawa lakini bado na kumweta hata Wasi Wasi weka accident hata ile dawa ajali ya wanayata nje yemba Kativui lakini Wasi Wasi kwaina kika nini sawa njena muda wa Wasi Wasi na wewe sio kuzungumzia ni wanazungumzia kwa nasikia zile Wasi Wasi simu lazima njoo Wasi Wasi anzubiane sasa ndio bingu kanevya ni na Wasi ingi ni makuli Aini kululumilya ngwatano no kana kutetha nyamate kulua nduthi kati wamo ene ekana ina kawo nisi ta notice kendo kimwe ila mona ase musu tuma kwa mitandaoni pe Aini metumia andu asuma manga andu okuku ninya kwa kilaka mwini box yaka mwa umanga nganya kendo tutike sio Aini amo mona bana ase mando na mume mando na tibeti CNN na yini sana sienenze pia kwa nenga yangu andaya nondu bataya Aini peishambiki Aini ni bataya shambiki peiwathi Wasi Wasi no ambule singitaila mona andiko na tiko ni eba nobeta kwa njenga 15 years ago asia 15 years ago no ambule singitaila Atangaasi ma kisese cha Mutonga TV na radio ala mevikite kunenga ningethi sio kia kisio kwe musi wa mututia ni mamweta tonai mundu wa muo na ingi masane mamudanya pilia na mbino vya ile usingo media pilia na mbino wa kisese cha Mutonga TV kesalia nichabya ile mutungi ya mobeana ni polisi yako asimana ile polisi yake kisese cha Mutonga TV na Mutonga FM kwa musi wa Wasi Wasi ile la ishabi kwa Wasi Wasi Bege mwe ena ibata nacho usinga. Ngumba ho. Ana kula zie mtadu. Kuja kumbucha huya niwea. Na tunakwenda na Friday mchana nilimpana. Utuko salima kidogo ndio ni wasaa mwanzasi au tuko. Kiasi ambacho kiasema Mutonga FM. 1.3 watu ni mututia kikuo chake kinomania na kwa kavinda vala wathi muamusi kwao kisioni cha Kwa Mumo
ne kyathi kya kumunengenda ya muthia Benson Mutuku Kwa sitwengi Wasi Wasi balama kilima enenthi meyumilya kuka kumunengenda ya muthia namo Aini mekulano kana kwendeano kukwatana na kwethiana umwe dilivota vilingwa movo Mutonga TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo.